Hallelujah. Malibonge igama elikhulu eliphakameyo elinkosi yethu uYesu Kristu. Hallelujah. Amen bazalwane. Lo uthethayo ngumama uhlala. Uhlala pha eBhadeni. Hallelujah. Hallelujah. Ngiqale ngokubulisa. Namhlanje sijikile izinto. Ngibulisa umama. Kakhulu. Qala ngabo. Hallelujah. Hallelujah. Ngibulisa umama abakhulu abathandekayo imbokodo. Hallelujah. Last month ibiyinyanga yethu. Hallelujah. Ibiyinyanga yethu sisayibhiyozela nangoku. Asikajintshi. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ngibulisa omama abakhulu. Ngibulise otata. Hallelujah. Andamani njengenhloko. Kodwa ayimazijike kancinci izinto kancinci nje. Hallelujah. Ngibulisa otata. Ngibulise osisi nawo nabazalwane. Ngibulisa Sunday school nabantwana abancinci. Hallelujah. Hallelujah. Kumama umhlanga lo osindiswayo oyithanda kakhulu inkosi. Othe naye wakhethwa one day wanyulwa naye kule ndlela ebehamba. Hallelujah bazalwane. Ndithanda kakhulu ke inkosi ngoba yiyo endigayidayo embonisayo ndihamba endleleni yakhe. Yabona mawusindisiwe kuthiwa kumele ube nesazela to show that usindisiwe. Ube nento exelelayo ba suppose banenze into ethile. I'm that kind of a person. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabonga ngiyabulisa ni welcome bomama. Base Autumn namkelekile. Bange ngibe ngaphambili mina. Ngithi ngibonge kakhulu namkelekile. Siyanithanda. Dabs ngowethu. Hallelujah. Umakhulu andibona disappeared. Hallelujah. Nomakhulu naye siyabonga uba naye ngaphakathi endlini. Inkosi mayibe nathi sonke. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Siyayazi ba mawuthe wadla isisu sakugcwala ubanzima. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ubanzima noshukuma kodwa ke asikho lapha. Mayiqhubeke iconference. Hallelujah bazalwane. Siyambulisa nokade umonakala ebheki. Hallelujah. Usenza sibe shy. Hallelujah. Sijoya observe. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ngiyathanda ngiyabonga futhi ukuba kulendlu ngibe ngaphakathi ngibe i-host ye-program. It's my first time ukuhosta i-program yekodwa. Hallelujah. And hoping ukuthi I'm doing well. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Umandi uhlala enkosini. Umandi ukuthembela kuyo. Because uyazi ba noma ungenawo ukudla, you know what is the next thing. Uyayazi ba inkosi yakho ikhona. Awuzohlala ungenanto. Hallelujah bazalwane. Worshiping team yam ngithanda ukuyibonga. The keyboard player. Hallelujah bazalwane. Ngangancane ngathethi fast. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Benisisho ba inyanga yomama ibi last month. We were supposed to have a conference last month. But can't kwenzeke ke. But nangoku isesithi nanke nama ngaphambili ngenye imini. Wathi manje ukubulisa. Ngabulisa ke ngoku nathi hey ize kamanje uqala uSeptember nathi wow still iseyinyanga yomama. Uyazi singomama niyashumayela nithethe kamanje. But sometimes it's very difficult to preach. Upreacher ewe kunzima kodwa lento ihambayo ungayi preach kubanzima. Kubanzima kakhulu. Hallelujah. Kodwa le ngiyadlula apha. uSeptember still inyanga yethu. Khumbulani it's a 9 month. Niyazi kahle unomntana ongenayo ungumama obalulekile. Una 1 una 2 una 3 una 7 you are very important. Doesn't matter ba ungangaphi
awunaye at all ukubalulekile. Yabona uSeptember we should celebrate. Siyakhululeka ayikunjalo mama. Siyakhululeka 9 months kunqo deliver. Abazi understand kodwa hayi yathemba senikhethile ke ninake. Hallelujah. So siyakhululeka. January, December busy man. January ngoba tshadileyo bethuna. January isihambe. September siyakhululeka. But ke ezwini masingena. Hallelujah. Asingena ngaleyo sithi lenyanga lena yomama not ngomama botata asizobakhetha ngomama notata. It's a mixed. Kulapho ke ngoku we all deliver so thulwa imithwalo ebesiyithwele. Yazi ngesixhosa kuthiwa yintoni lenyanga. Kodwa ke ulapho zonke izinto sibesizithwele from January. Imbandezelo, the pains, the suffering, the sicknesses, everything that we felt, unemployment. Ukusokola ongapheliyo uyayibona lanto udinge man sisinayo udinge man. You understand? Ubona ba hayi but ebona kule nyanga ye deliverance, believe it or not. Xelela sisi hallelujah. Ukhululeka like nobody's business. Uyabona by faith you believe. Ebechilo ke usisena nizo wathi ndizonika umzekelo njenge-boyfriend. Awumazi uthi uyakuthanda but you are called. That is Jesus. I'm not saying yena yi-Jesus. Ukho umthembile mos mamonakala uye wambeliever nithi uthi amonakala xa efunde yakuthanda. You understand? Uye wambeliever. When wakholwa ngakekho hallelujah. Uye wambeliever. So no Yesu unjalo. Uyavuma ngomlomo. Kholwe ngenhliziyo. Uyasibona ba usephi ke mama? Hallelujah bazalwane. So no Yesu unjalo uyasithanda sithwale. Uhamba nathi kunye nathi kobunzima. Uhamba nathi. So awen bazalwane. Umama ngithi inyanga yethu nale. Mabenjalo. Masibe ngomama abahlakaniphileyo. Omama bawakhaya umzongo. Doesn't mean babelo uchato wokuze. No, xa ungumama. You still coming the youth. Niyeza nani. Ningomama, future mothers. You must learn from us. You must preach you must learn from us. Basenza kanjani. So, ndizama ukuthi kule nyanga sizokhululeka. Anti masiqale futhi but siyakhululeka. Yonke lemithwalo, zonke ezazinto, ezazikhalo, everything we've been through. We've been through a lot singabantu. Umuntu nomuntu unento yakhe. But ke kule nyanga kuyaphela. Noma ungakubona or ungakakuboni. Kuyaphela. Namhlanje 28-29. Ithi mayiphela 9 months we all gonna be free. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Yadlula nithi kuni bomama simbokodo. Zimbokodo ngiyathanda. Masihlakanipheni. Mama usifundisile wathi masithobele. Hayi sizawusaba siyakhona sakwenza hallelujah. Sawukwenza hallelujah. Sakwenza ngalendlela leyo sibuye sixelele ba isebenzile. Or ihambe njani. Kodwa ke ndithi bomama masihlakanipheni singafani nonkosikazi kaLotha. Ngiyabona unkosikazi kaLotha. I don't think we do have a history yakhe ne. Umuntu ovela wavela nje especially without knowing who is that ne. Wavela wabhala ba kukhona unkosikazi kaLotha. Osifayina asiyazi nalo history yakhe. But kulamfazi ongafuna ushiya izinto eback. Lamfazi okhalazayo. Ukhumbula ba uYesu wabathuma abafundi bakhe. Ingeloze bazithuma bamaziye phaya ziyobakhulula pha kula Sodoma neGomora. Hallelujah bazalwane. Nisekhona? Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah.
Bayibonga inkosi. Hallelujah. Wabathuma kula Sodoma eGomora. Niyayazi mos into ebisenzeka ukuthi Sodoma, Gomora, yonke laa nto yayisenzeka eSodoma naseGomora was hallelujah. Ingamnandanga ncane. That's why yakhetha uba mayitshiswe. Because zininzi izinto bezisenzeka phana. But laa mfazi ubambelele kulaa nto wabumnandi. Ubambelele kulaa nto angafuni usuka, angafuni uhamba yena ubheke emva. Wanikwa ezandleni ezo-2 zinikwe umyalezo okuthiwa do not look back. Bomama kule 9 months. Do not look back uba ngoJanuwari umama omhlanje bekunyathelephi. Eva, do not look back uba kwenzeke ntoni ebomini bakho. Uthi kuyo those 2 angels, thathani into zenu. Yabona they still have chance. Thathani into zenu. Then sihambeni. Indoda yona ayikha bethunana zii-angels mamntwana. Hallelujah. Abakhalaza babuzi. Hallelujah. Andiyazi ke ngoku leyo bathuma andiyazi ke. Hallelujah. Thatha utata yena akakhalazi uyahamba. Uthatha nabantwana, uthatha yonke into wakhe. Kodwa ke ngoku umama uLot ufuna ubheka ngemva. La miyalelo othe bathe kuye, do not, only one. Njengoba thina nawo siphila kwelizwe sixelela uba masithandaneni, masixolelane, makube khona ipeace. Bona banike only one. Do not look back. Bekunzima kulaa mfazi. Bekunzima kakhulu. Kangakwazi uyenza loo nto. Kangakwazi. Bomama masizifundise ukuba into siyigqithisa. Nam njengomnye wazo kunzima. Let us pray harder. Pray harder. Masiyigqithise because the moment wena ubambe la grudge bango 1994 what? 1971 1991 wathi ndiyakhumbula washiya imoto wenzani yonke laa nto, you know it holds you back from your success. Utsho ukuthi awunalo nomsebenzi. So umfazi kaLotha yena wathi hayi ndizukwazi wajika wajonga and apha etshintsha aba yi-pillar of salt, intsika yetyiwa. Yabona uba kuphelile ngayo ubambelele kunto engazukunceda ebomini bakho. Ayizukunceda mama. Let us change. Inhliziyo zethu mazitshintshe bomama, mazitshintshe sincedane. I'm not here to give you advice. Ivele yavela le nto uba bomama sidinga uba you wash my back, mhlambo wam umqolo, mhlambo wakho. Yabona, it's very important. Iyafana napha kuJohn 2. Uyamkhumbula andizuba mdela Dimi program direct. Hallelujah. 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 Pabula kwathi kaJohn. Simenywe emtshatweni. Yabo, bamenye emtshatweni sendikwana. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Bamenye emtshatweni. Hallelujah Dapsi. Hallelujah mayibonke inkosi. Bamenye emtshatweni. Yo. Emtshatweni silindele into ezininzi. Into yokuqala ibhuzi, ne? Alcohol, cake, ukutya mamthwana, mama John, cake, utywala, nantoni, ukutya. Xa zingekho umtshado ukho. Siyasela sidle cake, ukutya. Yena nto siyeleyo musaba nomakoti benxibe njani. Unfortunately ke uMaria uhambe nabantwana bakhe noYesu ngomnye wabo apha. Xa yabe nabo noYesu naye wathatha yakhe ikrishi abafundi bakhe. Bebengaphi kanti 12. Hallelujah. Wathatha yakhe naye ikrishi. Yabona uba banintsi inani biza lo abize lo bangeka banintsi. Iwali yaphela esiphakathini. Sisafika, bayafika. Hallelujah. Jesus, imenywe kaloku udasi. Hallelujah mazalwane. Isafikwa. Hayi bo. Imiphanda
ibigcwele ibonakele sibize lo abiza abanye bagcwala hayi uMaria Magdalene bize ifamily yakhe yonke yangena so yaphela ke ngoku iwine yesterday akukakhutshwa nezo nto zimandi yaphela iwine yesterday umuntu ongumama she's a prayer warrior she's very brave umuntu esingabambelela kuye uyakhola mama uyakhola noma kunzima she was always asebenzise i-wings zakhe afana ne-eagle yabona i-eagle is a very powerful bird ezithandayo eclean sisonke ayityi into ezifileyo ayizityi into eziphilayo and eagle izithanda kakhulu so umuntu ongumama ndingamfanisa ne-eagle so uMaria yena wenzani ngelo xesha izonya lakhe bese but ayiseli wine smile heli but niphanda into umama songela kuzo kaMomthwana umama wathi wine ipheli hayi bo mama uyayazi manje ixesha lami alikafiki thethile umama uthethe jika ayibafundi bakhe athi niyenze lento anexalela yona yabona ba umntana wangena kuba obey your parents hlonipha uyihlo nenyoko hlonipha uyihlo nenyoko uYesu wenzani ngakamzuzu wathatha abafundi bakhe mother didn't care uba ixesha lifikile okanye kafiki qha nonyana nguYesu naye kodwa umama undiyalezile ukuobeya kubalulekile wajika xa abafundi mabagcwalise imiphanda yabo bagcwalise la miphanda leya inewine iklina inawine bafaka amanzi bathi amanzi bayabuza wathi amanzi haleluya bazalwane haleluya bafaka amanzi gcwalisa amanzi gcwala ngokule miphanda yonke babiza injoli haleluya injoli mayisi injoli was ready bela ayifuni ukubiza into ezibandayo into engasaziyo hayibo amanzi wathi khapha thatha lamanzi makathi uphuza amanzi hayi mani wine never mind ikhana makayivula wayisela wavuba iwine by faith izinto zenzeka by faith hallelujah bazalwane by faith izinto zenzeka noma you won't believe uthe uMamthwana uyatsho abantwana bakho ba next year ufuna university next year I will be working what department of Ndondon I will be there nanti ngomnye wabo I was dreaming I never saw myself about maybe I'm undermining umsebenzi abantu maybe ndiyachayela or ndenzani kitchen or whatever that's better ku higher position that's where I am noma ndingekho kula higher but I'm going there I'm going there hallelujah bazalwane what injoli ke ngokuba nayo athatha lamanzi yasana hayi manje wine le iyabona kwaba mnandi kwabhiyozwa kwaba yilonto hayi wine umuntu uyasela ngiwine bathi abafundi kanjani tata Khosi uthe masikama amanzi sokhe aphethe namanzi ayafana wathi aphethe but it's change to the wine by faith when you believe things happen miracle in just a second ziyenzeka haleluya bazalwane izama ukuthi umuntu ongumama wahamba wayovala wayogquma umqolo womnyama zange dabs lalo belithethe eqaleni kusayikhumbula kangahambi aye kusisimayoni athi jonga nomtshato emsibizweni wona uma umhlanga uyabhala kangayenze yes angahamba thetha nomtshato kamama umhlanga yona uphinde uze lapha futhi kusisina kuthetha uba hayi uyabandanya iwine iphele umtshato ungekake no abantu ngomama we need to cover each other yes. And we need to love each other yes. We need la man la eagle and iyazithanda intshinto ezifileyo haleluya bazalwane haleluya bazalwane so uthando nokuvala ungahambi uthetha ngami ba undinenile yaphela into ebandayo no ayisebenzi ngohlobo
into omele yenzeke, you cover my back, I cover yours. Ngomso livili liyajikela. Andithi kutheni bazalwane, it's just an example yomuntu ongumama osuppose ba how do we cover ourselves. Do not uba namhlanje ndibethiwe ndizokubalisela ngomso ndiyintlekisa, ivili liyajikela, awazi ngomso kuzakwenzakalani kuwe. Hallelujah bazalwane. So we need to come. Umntanami wenza into embi akaphefumuli kahle esikoleni, wena uhamba uhlekisa ngayo, awazi lo wakho ngomso wanoba uzawufika kula grade 3 na yena. Hallelujah bazalwane. So omama kubalulekile sijongane, sincedane, siphilisane. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Ndizomemezela, 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 ndizomemezela.